Konfo bi oye papa bia onye sa ne ma. Bosum bi oye papa bia bosum bebre oye ma wi kura so abada nase. Bosum bia oye bosum papa no. Onjiska be yam wi. Na some issue bi koso. Say menti me ho ase bi koso. Na tutu enim say o say tutu ni say bia ye me na me ye sa de. In fact me be na bo ma so. Me in fact me hu say o ma sa Lotto na ma me feel bad. Jackie mo ko na de mu ni ye ko hwe. Ye Kumawood ye say me ye nko. Na me ye jako jika ye. Say me soldier fo be mu de no mo ye 5 na mo so be kai ho. Me ma share nsuo da nsuo ayo. Ye kasa bia we nipa so achi o me hu say onye nipa. Okay, we asema aba yinyina aboyo pusa ena menya menua bema superstar Sunsum ete ha mene no atwetwe enkomo ni nyina ne se osei Tutu nyame kese ena nyame ato ne nsa afren ena mene Sunsum ebedi ho nkomo because ye hear omo starting movie na Sunsum is part of them ena osei Tutu so na ono so part of omo edikanfo ni bi bra me wakọ aba Poleeno mo Ajo so menua ye hu fie ha che ahefo hu ache busy na safa ko ate o ne budo sem o se yakopon shira wa business doso so what ya say it's na me kwa acha me kwa ni fa cheme and they were in the aba na me se bi nko ba bi the first interview Poleeno TV because we a good guy we be abele ho ase o dream ni pa ho so what ya say and yeah they am wa yi yakoma mu ni aye this is the first interview I'm doing for Poleeno TV yeah and they are ho bank ye flow bro for kakra ye ka osei Tutu ana se Tutu a on hwan osei Tutu ye ya juma ye o ye actor so say me ye actor okay na minimum na che okay na me hu osei Tutu me ka se na almost 15 years in wow yeah 15 years or 13 years there me to ka se me na osei Tutu enya na o ye obi a o se wona me se me so me ne se ni ye obi a na ye pe ho asem ye pe ho asem pa ye do ye ho na sa tam me no na edin Sunsum no wo ho esne ye sa afem le wen na ye nua le wen number na le wen nyamba na le wen number sinim na o me number sinim na o number sinim na me pele wen abrochi le wen na me pele nyum to nti na wo na ye frɛ wo le wen ye frɛ le wen because na me pele wen num to le wen no abrochi no ne nyum bi enu mi ntimi nto movie ba akom na ye frɛ wo le wen na se na wudin se eye media nkasa a osei Tutu ene ye was some guys be on the frame Shapi Lolo Shapi Lolo Jones mu kwa Kumanu mu nyina sato no kwa Kumanu wo ho nom that's quite be ho na me pele wen nom to enti yes ha frame le wen okay enti Shapi de won frame Sunsum hu ya ba Barizi Barizi me say Barizi to osei Tutu also no wa America pen say na me say pele wen nom de bia na wo chechire me tale wo so kwa America wo kwa ye say wo ye see na be bo so what I say Tutu there na me ne chat na ye close click it enti owura mu ja na so no owura mu ja ba che me owura mu ja na obato osina oba na what saying because ye nti ya ye nya ye ne say na oyobi a waye empese bibria na say bia sempese rasta but we afro wabo ni ti a like yes kila sem no ne woni ni so hu no na sanete me hu no na ya kata level ene woni mu okay enye se bi ya o de kontokwa na so de yesi so what am I say because me nim say ya tese so fi America na aba but tra bro chile pen na bi mu kura ka say o wa America no 50 cents mu ne di agro enti nya sa respect na ma no say Ghana ka so bi fi bro chile ba and that time what ya sato ma chew enye no and kra bro chile respect you na enye na sam so what ya na me so atala me ma Jimmy Dinti respect no e wo ho mo so what I say no mo so afi no mabam no mo hu na mo pem asem aso me so me obi a me blem ho ase me mfa me ho nto edi e manya maka say o che me kra da be say me kire say me na me wo ho entina me ni di agro no o kire akata level say dem say to level no mo no aba o ye sha tare ko no twem hye say ye ne say handkerchief kwa kita no fasha on sa na o kire mo drip what I say no can drip that time you can bandana akata so what I say and no obi a opentokwa ntokwa pa so bi be kan ntokwa a otimi ne body ni hu na hey ko wachi ene sa na me nsa obo pa so obo to ne nsa pa de me hu se oto ne nsa me hu se oto ne nsa ade ade pote pa na wo che ho a Sunsum se ebia
in the year 2004 and maybe 2016 menene kushia yedi nkomo bi eba mtirim so ni ho a nkomo we de nren fida asoma me kan enese bia eni kwase me ka so nipa de wo ye de wo wi na ye nkomo na edi emre bi na opipezi otwa movie na madamfo ana me ye say mama me ndi animu because of say me ye star nti me no mo kan abo ne be kofom na me kofa tutu ne mo sata ne feel like ne me fa Matilda Asale me fa Chewa me fa Kwakumanu me fa Vivian J it's all fast squad me fa squad pa me fa me tete afọ ne ka ho na some issue bi koso I say me nti me ho ase bi koso na tutu enim say o say tutu ni say bi ya me ana me yes ade no in fact me be na bo masom no nim say ona issue na e koso no me ana me criticize asem no aso na nyame ya nti one ne te ho like to ana me call ncha he ona na bo masom to bo masom in fact e wo musem na adwuma na hye me nsa me feel bad na me yes nyame ya me ka no ontia say chi ofa chi no ko hu say nyame ya nti me hotel ana ba na say me nua me sorry adeda me ye no e bufu na me ye yes bi ya twa so na me hu se ni person na me say ni person na ye me kwada me pese me ka kire wo as me ba say o si de bufu ni shia me no ana ma man ti man kan kire ana o pa ma kire all right nti na ewuo ni ba ye no ade a me ka ye no enne picture be da we me ni so tama na o to ana o pa ma kire no o tin so ni so de me subi enne na say menam me feel okay feel comfortable and no na me feel kuma se be do akra wo say me business be so me say because of on ntia me say me koda me ko kire na busuafo na omo hu say me say me do me nua no when was the last time I was in Nka remember any twa to a what in Nka and the story ache because adwuma na say e kofom no ono no film kra ni ehu no okay ni ehu no nti satam na afi na adonku aba na ye ne some promotion de me ko hu no sampa no akote movie production ho on so otonton movies ni bi ho na me ko hu no ho ne ye bon koma nti ma hu ni biem be pem se na anu ya oba na o ye interview bi na o kama asem kwa o msa asem na me class first na sunsum ne fe lewen okay ne fe ne barizi eso lewen ba na lewen bi nya sa din na on so kutan din sunsum nti ase ne ha no nti akwai to say ohwumbre lewen be hwum din wa hwum on say ewiase de yakopon kwa fa so hira obia okay me sato ne dim se fem sunsum okay barizi ne nye edi aso de abata ho enye di a abontisofo nim ye na ye ne o ye adwuma na mu nim se ye frem lewen because of say me pelewen no so what enye ne nya ko fa lewen ankasa me nua lewen ko dun kasa lewen bana me so me to ne ye to lewen no ma me to more than a channel on timi ne me to lewen no okay so what ma say and me so me ye me ho akata sa na ma ne ma ne gi sa na me nam kra me nsa kra na me ye bi sa no me pesa de no so what ma say zala me hu say o ye interview no o kase na sunsum kwa ne ye fel lewen brother here rare what I say obi wo ho no ma wo ka se me ko de besi because of say le ring kita sa di na bia ko ka asamba ba nipa de obi betima nya jealous how ane ha me how da ha me da se me ji sunsum de me pe ho na ye friend sunsum wo industry no wa ya me ya ana de bia me ka sa adwuma we no ho ya me hira wa no wa hira wo because wo wunti me ngi mani munya me mani soso wo ni soso David wo ni soso so we ko travel 20 years me so me ko travel 20 years e bia wo ba ba e kese ehu aso me mani we eno an twetwe ano so e bi me ka ho e ju hu no hu se asu masi na e ba no so what am I say na se akoye wo se e fe na akurugu onam ya wo se je meye bia wo ye bi o pese onam kra na o ye program o so na e fe sunsum oza aso still na yin the rare sunsum ne dia wo be ye wa ho ofen ma ho ofen ye pe ense woni ni mani nse nani nse president won sakra different what am I can say and no chance me hunu na me ko konto kwa me am friend man ba tip say o GHP me ye interview na me say ntina to say won ya akulugu ati na won su akulugu because me nam kwa man for frame akulugu me ka say nyame kwa mo so boa wa me ya o be ka de kwa na mo so boa enti wi ase obi ntime nje wani monyam ali say de wo be ye no na obi betime age wani monyam enti me ha me say ye fa kwadu cancer le na me sa tam na ha me cry because me ji sunsum still na me sunsum that's right but yeah tutu enti ya nya bebre ne say oyo bi a na
And then me post it especially on Instagram. This question is hard to ask, but then I have to. Yes, na or yeah, Malam ne say Lotto Ejuma TV so. Na when who be? Me cry the man who be. Me post video. Me cry the one that can be who be. Okay. Me on multi TV or have me multi TV. Okay. By me who say on Malam me to our Lotto number. Okay. Send me ya for and doubt me baby. I just want to go online straight and then start reading some comments being cophobia at the buy. I'm sure one of the Lotto forecasts killed him. Those people are very, very wicked. Son will be ever try told me post that say I brought me breaking news. A word you want to mean just say the cool so what's myself. Me in fact, me who say almost a Lotto number me feel bad because we are famous. You will never be one of my men for 100. Okay. So then I will yen no cray. Now all cast no cray. Now obi kakra wenya. Na odebe ko na enye se de tie no nipa no kra be gi ho yaw so what ma se me wo ho no ma akonfo bebre ti be frame o se de wusi ya banfa banfo bia be ye me interview ya ansa na me ba be ya ma ono me ye bi dade na me pese me ye because omo mo frame ni na me so mo ya za sika omo chamti na ye fake omo twa so what ma se because me koya me nipa na hwe me nipa na hwe me megidie o Sunsum ko e kase na enokre because Sunsum ye star want me ntwa tro ento ben na me so na akọ ento akọ na nsini ya o bodi abbo me meeting first say assume sinema me call because dem na me taxi me fa drop na taxi on Sunsum satan na ya akurugu ya so mo fra me ma na mo ko fa akurugu ana na onu ko ya amanfo interview amanfo ni say me Sunsum me won say we ye confirm interview o so we 10 million ba banya 100 million ma ya wada ma ya 10 million me de kona me se me e pa cho nyame ya okay ne kora me ka kire ono we konfo bi o ye papa bia onye sa ne ma no okay bosum bi o ye papa bia bosum bebre o ye ma wi kura so abada na se bosum bia o ye bosum papa no on jiska obeyam wo wi o ye ma wi a e bi akokọ na abeto aponche na abeto o mo je mo pense emfiri wo kon ka se me 1 cd anu na me de das obeje okay wan ko dia ye do kra apata ento bi e woni maduro su ko bi ya na me kire no na konfo bi ha obosoma wo ye good a wo power so otumi as na do kom bosom no na ya azan konfo no okay na di bosom no edidi so what mase enti wo mu two things because abosom di asem okay abosom di asem na Ghana tumi wa ha enti wo ya de bia no ya hweye okay me nkase eno ne kun no me de tumi de me hu se wo ye bi me hu ya me ntwa ntro me nyam sum ni okay me hu in fact mani anje ho enti me pe bia me pe kwa bia se me hia na ka offer because I pay mu che me you can straight say aduma we dey jai e bia ho na nso ma nsa koro na because aduma na kofom obi e okwan offer so didi asem me nya lives offer tade a wo ye nti enye hu de so what mase aha nti odi omo ke kan de ewu de ebetima to bia na obi bewu obi abokro no 100 years onwu da okay obi akum ni party sikadosa onwu ye aso do kwa asole no wawu ani atamisi wuye ye beka se de ne kun no okay Kofi ana se wawu okay jeli ron se wawu ade ne kun omo unu de kun omo ti men jeji obi okay unu de beto wa de bewu na correct eti ye jeji ni pa enti meka se enye ne kun omo boas omo nto omo boas ye fa bibia manyame wo ye de ye ni pa bewu bushom ya akoso okọ ye na nsa na ekosi oluma yi kimbrenya ono so kọ enti Yankopon o tam odama obi a owiase enti me ye jeji straight say saadra no wo ye no ebi kwa na o me ye movie ko bi kwa na de a wo ye kwa na ye bone chewi okay so what must Ghana for ye pay ye jeje ye hu ye say stars ye blow no ba na kwa na e wunua ba kwa se wo mpana e na me hu no pema no we say obi invite ko no ko transport kwa me say me nim nsanom me nim sa Guinness club no me je ye two thought one thought and kwa me no ma na aduani si wo because me nim me bo aya nyefe nti me no ma na aduani si ho no so obi wo ha ono wo meeting obi en ko transport bi anipa na etwa bi eso ye be hu a wa ye star no bo kwa no poto wa bonte na so so ba ko hwiblam ko hu nsa ho no eso na entesa ti me se Ghana fo mususu me enjeje esi awre ho abo pa nipa na wa wu no o hero
mo kan say hero we hero cause hero Yankwe. all right areho aba I mean we a comment anan kwafo bebre comment me post here nti menya Sunsum wa hana e wase me bisa no so e kire na dwen kire o se asem na nya aba de adwen bia na yemfa ensi honom because obia ene ne hyebre ene ne nkrabia ana mpacho me bo obia na hyebre ene ne nkrabia obia na hyebre ana mo mpa ye mai because wo hwa e Kumawood fo ne ye komo okay Kumawood fo ne komo nti ye hia mpaibo okay ye hia mpaibo se ne sa no wi ka se adwuma no emu ohu je ne munye hu wo dia wo ye se mu hu adwuma bi mo ton nsuo ko mo adwuma ko ehu adwuma bie ne ho no ma enye hu bibia wa asase so abeya won sabe ko wa no anya won sabe ko no ke wata no ko e fe kura e hye kura no eyi obi ya but don say we ni it say duduro ni sa de oso ntakrache obia ba odin wo Ghana obia hu nti oye obia so ebi obi ope opposition na so obi ope so ono ye adwuma no o competitor no se nyame enka ne ho a ono so betim de wafa baby ye betoto enu sem ne ho ene de mintimi nka se ni ho ya de wo wi ase wo se si ene ensi so a chese wi ase ni ho ade bi ebodin bi e wo ho ya de ye modin ni ho ade ebodin bi e wo ho nti ene de ya ubenya obi a ompa wasem ubenya obi obenya nka opposition a wo na nka ona nka hye ho nti wi ase de obi ane bi obo ne ho ban what I say o wo de wo ye meso mo de me ye me de me ja bi ma urade nti me de so also betu maduru a ejina wa so otu na ne ye a be wa so but me ne eyi din komo Shampoo dotie o say eduru sem ne sa we nyina na frakadam like eni ho frakadam I say ya creating a day ya creative way ndo wonji bibindi on say sa nyoma o say o jin haban ni but so be say ono na we eduru na ya onko vote anko yesa ye ba bi wa ye sa challenge no ye ba bi wa ye sa challenge no so hu say say ade we ye bosom obi asum nyame me sum nyame aso me ko je say bosom si wo bosom no si wo no ye hata no ye mfa ho o se me sum nyame ti ye ko for bible say ye mfa kaza de ma kaza so what am say it wo me say ade ye ja esi je me nkofa was me fa ko to ma say wa wasem what am say ebi ono na o kasa na ebi ono ni su ni mfa so no bi akoto na duro what am say so wo dwen sa na ma ni na e ma wo ba ba usua nyansa wo mistake na utia obi na so bi me pa chawo ka because obi ho ma ono ya on fan chawo what am say ye hian so bu hu kasa ka de wati woni no nipa obi ha on pe wa asem ye be ka ho asem poto so ade obi hia attitude obi hua ma no be pe wa asem because say say person no want sa so what am say ya carton so nti aduro de e wo ho se de nyame wo ho nsa na bonsam wo se de nyame wo yi sa na bonsam wo nti o tuna na ayi kra abai obi ti obi ka say eye pass wo because of assembly oni nyaa wow so what am say me kan say me so obomasom so etwam so to no bi mo bi da me so you bi bone anya me tie oni say my basa o ono me nye otie me wi abura me ko boro no me nyim nsa no me ko wi bi ye wa assembly wo ho na say esi a wo dwen ho kra na say onye wo clear this ya ya de na wi answer I say yeah you me kai bishop nya ko yi ase yo start me blow mama because of someone na wa asem okay enipa hu ye o nipa na wu still wa na wa asem efunu na wa wu ni funu wa asem ade wo won say nipa bi wo ha wo ya o say enipa we onye woman beings onye nipa because me na wa asem na me wo me no na ye adwuma nti wo a at least no aso ade nipa ne bonne kra che na oba na ye what you say aso me hu ni me won kofu me bese me bodi me giga me bodi are omo yeden oh say na bi mo ne wa asem say adwuma de ya enfo bi a on person bodi no wa asem me bese me bodi aso na bi mo ne wa asem te yi no ma amba me ye no 1 week be duro me ti kumase aso me bai ayi de duro me sama bishop na beka okay so what am say eti me sra man for say yiwe na aba no ye nwa ne hu hia obe ye bi okay ye nko jam nyenye fe because ayiwe ne ye start say ye Kumawood for ye enti fans ne be hwe say ye be ba na say ye mba okay what am say ana awre ho so be fi na busu for ra ho
ntade e kwakoye no ne ma arebo no akoda kwakra nti me se nye se bi o ko hwehwe anim no e ko hwehwe da bi hwehwe anim sam ye get together ye ma manfo hu se say for na ma ye de yaba ehwa for me ye me mudi na some me platform so na be ka say Kumawood for munya yi a eye actors o mo busy na kra o mo mba ohun na me chere because ye nya so ye nuanom kwa mu so ansa wuye sa tam na ejako na te so wa yo si mesese na ama na me so mete so asem se ne kwa Kumawood mu kra de no mu ni ho aso no mu di ejina mo ye bodyguard mo gade me ka say ye peja me ni wa yo si na ejako ana ye kwa no bi tu me che me ten ya me ko hwe kwa Kumawood kam sha kam se masa kokoko nya me pa wani anka ho so what mase enti ayiwe na aba no mesre ye nkrafo no mo ka borofo no so bi betima ba omra nyenye fe sa na to omo a yesu ye beko kom so ansa so what kan english ye na de ye kan obesi wa akas na ye du ye ko ye asem kwa na miswa asi ye koma na ye fe ye ko no mo se omo ma ye hwe funu no so mo kan english ye mo hwe funu no jackie mo ko na de mu ni ye ko hwe ye Kumawood ye se me ye nko na me ye jako jikaye si ye mpre ne soja fo be mu no mo ye 5 no mo so be kan ye ho no bie kwa no mae na say enye asem koto ade ya mo so ma ye nko funu ni bi ade ya mo me say ye katwi ni nti asna ade you for ne ko hwe sata me hu jackie mani ji agim say jackie ne gina we me hu na ade mani agye ti me atsi ka me say me hu se me ne ko funu ata me so ye star so ye star so say star ye nye star so hu star be woni ji asa me hu daddy lumba me feel proud so me hu daddy lumba so ata me hu amachi de ja ka me se no asa ka me so me hu amachi de because amachi de ni pakoto wa ati me hu jackie woni na ade amo na me feel se ye nyina ye bebom ye nyina ya ko hwefu na ye fe aso asa ye se ni pam Ghana ha no asa ye hu ye se ni pam mo ye se na me betu omoka na me betu omoka wo se ni pam na abo nipa alwade ne ko obo ye kwa ye bo ne ko de che na nye wo nipa da sani okay ati me sre omo tie mi a pam a chew nipa ye nje hwe okay ati omo mra yi wi omo ba bia omo ba o de omo lo fe ka me twom petekita mom okay o ka say yi omo mra na eyi ne ehon hyehyɛ na ewe he ehe na omo ye no this year don't say afena nipa da wu okay enti afena bibia e de ya omo bete okay e de ya omo nwane ye start e de be pia bonta mo mate okay because me ko kire me ko hwe date e be ye yi no edu ha me ko social media ama obi ehu se sin ye be ye no enti abusuafo meja na se nafofo meja ye e de ya omo so bete okay eye no ho hyehyɛ bia no yeso Poleeno Multimedia ye ni ebidi achi nti de ebebe bia no ye be ma wo so waso ate se ne Sunsum ka no mi nyina yinkojam na enye fe enfo do emom na yenko na eye no enye fe mehwe eye osei Tutu nyame ato nsa afrani one eye papa Kumase interview ene je fie ya se bibisa RTV Emma ono de to dwa se edrumre bi no na yemfre ne biem fra yemfre ne biem so no okoje award wie ye no ade echen ya ne na so etete no otititititi ya ne na ya hono kakraka onkonkonko pedra yekoye se adwuma a oye no na obi de ne picture akoto ba bi se yemfre ne biem Sanyoma no ewo industry na ewo se football no be boa ono be so ko de na se position na obo no ho no so bo okay enti won twem aso oboko na me ka se e de a de ebodi no ewo wi ase enti no doubt and correct but obi di bia ye woda oh na obi di bia ye me a me ti me ka no ha se me to me nyale hwe nyale but ebia wakọ ba bia ma sofu bia ka chiro se obi do mfoni oh na ni pa de me kan se ejina what to so obi wo ha anya se bia position no no bo ebi ono wo ye dwuma wo ka se mitia no ha no ebi enipa mo bu n'anim ase wo so ahu me pa acha wo ka ye obi wo ha anya adwuma na ono ye se o yi wo furu no akoye wo ebi am ye adwuma na wo ka se bi ha no mi say wo ka se chem ne ha me a meka no wanim manka mekeka ma wati be ka chengofo ha me bo nkofo bi a ono monam esuma se suma teda obete tu enyansafo a obaba me nche ya beka se omenua se na mate ebi a me so ma asusu saa te bi a me pa achew so what ma say na se me ni menua ba ko bi nya issue don little me ni nya issue me bi ma me oto me ko ye Facebook ka ma de che no
Achi be ya ka chi share am so don. Won say gufu ne ba. Yes be an interest. And they best friend. Okay. So what am I say? Achi be na me ne ko ya ka ne be connection bi ba. Ne be na mo no so. Ne be wo say me so me kuma me didi. O so we dey me ne nchante me mfa ne nka ho. Okay. Sa na wo say nipa wo dwen. Sa na wo say nipa wo dwen. Ti me industry me nim nipa me ne ya aka. Okay. Because me free. So no be Ha, tu me ko do so emfa. Ya be ka say nipa we say na kuma setie no. Emfa. Obi wo ha akoma kita ne yakoma bone. Se do ko do so kwa aboso no kwa afo so ye nye wo sa. Because of akoma bone ye she omunti. So for us and say Yes, aboso mfo mo hwe ne mamu ne se bi anipa no ne ko ya. Ye obi ho do okwa ne wudi sem. Sa ne je se na be be ye wo. Obi wo so okwa okonhwe ne je se menam yi. Hwa na etata me. Hwa na je me picture number bi. Enti enko no so back. Sa ne ye no. Okay. Enti me de meka se e wo ho. Okay. Ho president say ohun ye bla fifi gabia. Yeah. So the two ni. Nya say sa ne mani bi. Na adwuma na ye ne se bi a, adwuma na wo ye no nkwa na bi a, ona fufuo bi o mo nchen, ona mo issue bi a ofiefo, ona mo issue. Ti bibi wo na ba, eni bi wo enfre adwuma ni, e bi na free outside na eba. So what you say? Okay. Nti ni nyina ne se obebọ mpaya na de bi a wo yes, so bi a be fa bi afa, obamu wa adwuma ka ho say enipa ho ye wade na se wakoma mu ye fa ade na nsisi so. Enipa se wakoma mu tse. Wakoma mu tse a. Ye wade a emfa. I say bi a wo so no, e bi ye be ye wade me so me tan obi. Ah me so me dua adwemo no se beto no. So wo ye wo na be fa. Okay. I say wo to no adwuma ye fine. Uno bi nya se na se wo yi free utirimu a. Onje obi aho adwemo. Obi aho ade wo ye bia no. E ko straight obi ye wade kwa enye adwuma. Okay. Straight. Matiase. Also akoma mu so ye kan. Akwa ese wakoma mu ye pefe ye wo staff bi wo mo chichi wo ho ni pa se do be sia ye no. Ento bi wo no wonye star na se wonye movie ni bia. How wo se ye ho no be ko tia wo. Yo bi wo ko woni bone ni pa ye wo wiase ni pa. Obi wo be so ahwe. Okay. Me machine suo da nsuo ayo ye kasa bia wo ni pa. Aso achi wo me hu se onye ni pa. Wow. Enam adwempa me wonti. Adwane a mekoto 70 cities nanim na me che wo mo boys na omo dita kwa ho oba na opepa wiper o kan nim opa nim. Comedy makoto aso me hu na me che no. So what no you be enu bia. Say. Me ni nipa nenam. Okay. Ah me nenam ko we bi. Enti me ya do ye wo kwa aso no hu ye. Enti later no me hu say me retro me ni nipa. Ba no wadam fo no. Na madam fo no. Anya Adam for 3 days Adam for. TikTok friend 3 days Adam for. So what am I saying? So I'm who say. Wow. And I yakutwa movie am nsuo yi ne ho adi. Ama ye nipa level ma me se wa munya ka ho. Obi akasa ne ho mfi no. Me kwam de kwam ankasa ne so frame no so ho te say hwe ho so yi. Nti nipa wa koma mu ye fine a. Se nipa wo be ye bone kwa hu ko timi jai. So what am I saying? So yeah, stars no say yes send pam you who boys you come no no niam ya na say ye po mo obe ni papa won ni papa ma nko ne ba bi in peace. So what am I saying? Say the nipa be sia kasa nipa ho boys so I say boys na kwan say ya photos so mo da nwem go no mo ye no mo say once who be a farmer no farmer na me bi na tam na we Jimmy for na omo di konu nkeke mo di konu wi e bi a wi ni koke na wanom no e bi a once na de o koto aduane na be je ne nkwa. What am I say? And never gin nkwa. Okay. Me call them who's our boys na me fa bi baby am tam ko yi ntale bebele gu ho. Jeshe. Na no ba ko yi ntale 5 man mpaboa. Na me say I won free onua ba ko na o say wodua no na we mu de o nya Jimmy for dog na me say wodi ya ma bi. O de e ba kazo de bi. Afro hu no so scam me ma no because we adwempa. So what am I say? Sani we asete ni pa de na wa kuma menye perfenye suru nyame suru se uwu sisi awokwe. Okay. Me that is my mind. That me bon pa se me sofa. That pa me say nyumonye menye nyina na kopon menye ni pam na me preach. Amen. Because no na if you say we too atemu and heaven ko. Then ni pa se wodwen me ye bone all right. So me ye bone bia menye nuhu. Okay. Sa adia me yi anya da pa ya kopon twemfo. Wo ye nipa onpon ho de ntimi. Na ko pan kan won ntimi nye. What am I saying? Opa kum ni pasa die o so tam so. Opa fa ni pasa kum ni pasa die o tam so. O tam so go be na ba akokora gu. Uncherable. Yes. To be free your mind and be free your heart. All right, the Sunsum can send baby. I mean, me am a tea crowd. I was here argument then.
we so for juma na no start na anya te nipa Yankopon ko fa so ye nipa e bi Yankopon pese akoi wo ye junkie be 20 years na da ache we preach okay na wo so hwa so de sachira e bi nipa na wo ye junkie 20 years no e ye wunti no wo ye sa ma okra because one be ka some wasa amati ase because the o ye no na what you say obi pokro no ye chi no tumi ye bompa ye se obejai na ka say we Jimmy and obo be wi ade na mo mpam no ye mpo nipa wo Yankopon apo wonu mboni a wo ye wo tia wa hye space wo dim fam wo yi obi ni mboni a wo ye obi ni mboni a wo ye so obi a de nanim ohun na edi be susu so bi a no onye sa ade no a wo ye fam wo yi wo na ye sa ade no patapa be sie de wo be sie a ye be ka sa patapa ni ohun to ye bone so bi a wo ye fresh boy no wo na ye bone adan na da bia wo ya na wo ahefo chi ye bi da bi achi okay na me se me honya fresh me hu le we na patapa na hu sa me ye na me hira nti me ka na se me de ba mo na me gardeners so what am I say te ni papa ncheji ni pa all right e se me ene se bia me ka se makofa ahya wo na se ja bio na me nim obi na kofa na ma so wo ni nua ba be ni ndeti aso me ni pa ne eye lie ba akwa de chem ko hu so ogina kwa ho wow aso me hu ma ampo no me se fe me hu na 20 na me or try so be so what you say ni pa de di keten no dey twene from so what you say me nim boy bia na de bia me para child no kwa asole a me kwa no 20 cd and ya chi na 150 years and still our police is one order me send this camera no wow so what am I say ba akoso bokro no sa na de ne kwa so no je na wasesa nti nipa yampu nipa ade ya pa nya nifra no nya nifra fo ya adwuma sa ti me hu nifra ni a aya me feel bad so what am I say ti yampu nipa tutu ni o sakra for 48 years o sa nti bi bia nya aya abote ma wura ni emu nipa nipa de bebu nipa tutu awi ni se nipa ngo tutu fo ma afana akɔhye wa ono abeti batam no ho de na ho akɔhye ho tutu awi se yankoto funa daka amfana mpagya amfana ntuma o mo bi awu ono ankasa koto funa daka de no ho atum da wawu kura wo je fans ye ko sie ukani besun obi ye campaign kura wonya sa fans no asu wawu kura no ye di wachi tutu di eja hwan ye ko ja kwan eti bu nipa ne nipa so mbu no that is my word. Wow, and I can't say anything. I mean, bunipa just respect is reciprocal. Nti ubunipa nipa so ebebu na yi nyina ya dodo ye ho na ye de akoma kan anante. Ba mi jam mo akọ. Ba mi tin mre bi say sin kafia shas ni ge ebu. Onne so jam krobo pa men. Onno de say ja. Ewi ase ye ka say be ye fe say be fo so be fo. So what ma say. Odia wo ye no. Aha. Ye wo ye no. Obi ye bi kire wa na ha. O ye mi sister panyi. At least and say mo no kan ya ntwa ye. Enti me ba ya me na hu say sister ade a wo ye no wo chia. Ne say wo nyini nko anya nsa na wo tiri mu. Enya akora tu panyinfo. First nan kan panyin ne tu akora fo. So ne wi afi ye wo no. Akora eti bi tu panyinfo ma ne fa ama panyin de bobere ma ne si. Obi abobere nkoso na akora bi ne chi ndansa na wo de yi. So what am I say? Anya hu say adwuma na ye no. Eye adwuma no. Say the wotia wo ye blogger ya samba beti maka no nchese wo tan nipa no. Okay. So wo je wo ka bohobium. Asamba me ka. Asamba wo ye blogger, wo beti maka. Ano nchese wo tan nipa no. That is your job. And no aka. Ebi mu a onya ka asem na odwen ze. No. Say nipa no on tinyam yase. On dabi on tinyam yase. Adwuma we no eye bibibi. So what am I say? I was say me te wase. So wo ye presenter. Masima ba. Wo beti maka. But how I miss ya kana? How I miss ya kana? Na me je be je. How I miss you be that kind of moon say what time na say one time. As je me ye nse me bo bia suma waka. Yesu suma ko bo bia suma. Straight me my report here. As we be kase bia wo boda suma say car no, wo de kada me ka na say what time. Me hujagum. What I say sister inflation say ga me ni asem. As wo ya je bi na me sumo me fans mo tie me sumo nipa do mo di mechi. Okay. It's me sumo right say me ba mo say sister je wo ye de nye. Enti jai. Ano chese me no wasem. Ano heya plateau heya. Heya. Me na na ebo ayi ko didi. Na esi ko peka kretwa. E ko do jana na ebo a chia. Me se me ko chia ne. Eh. Ye nya ma ne mumi ani kana ma ya bo jimi fo ma me twa de ne. Ensem bebe de. Me gina ho di me ye me respect guy. Hwe mpani fo. No sure. Ye se me suro no fa ni di ma no. Untimi mo me. No na wo me. Enti wo mo me a wudi matem na di atem nkum nipa. Okay. So what am I say? And I will chair me. But this I respect in the mouth.
I say be aka say wo to nsa abọ me de e bi am so metima che me masam e bi kura metima abọ me mfiu obabu obi one on mfiu second third bi ada de be third na koma aba obi oni pa jinjin bi aba ya de on mfiu ada obe ka no ho no na bi a na eja asambọ ne na eba nti me de ni die bi ma no sa at least wawo o ma o ye penimu che me abobra kakra che me nti se ni die ni be ma so e trabo da na so a chill feelings. Okay. What must do? Oh, in fact, would di my tongue fine. E ma na ye wo ya. Oh, I never ya. Me friend man can say ma. Me ye fear ye ya na ma me from. Eh, give me no can nobody do what my friend say ma. Eh, ye juma what to be cause ma me try man how. Ye crab what to be sa. Nti na fe na be how. Okay. Eh, ye juma Yakopon ya chem. To what to be di ma me at ma. Feel okay. Me feel pasa be. Eh, ye juma obaye. To tiase. Me can ma me ye okay. Ti ma me to odi na tin ni so a. On fa ho. Me wudi matem se mani so a. E ya pa se so. Untwanto. Untwanto. Ade a untwanto so obi apati, e ntro do obi anti. Ti ka se mani so a, me jitum se mani so. Okay. Me ho fa my rasta. Okay. Na ka se mani sakola abla me sakola de ya untwanto. All right. Ti me de me sister fia, onya abotre, ana wo ma. Uni ma na wo ya ade asa wo nwen wachi. Asa wo ma, asa se wo free ma. O ma no maka ho. Uni de nipa so de be ye o. All right, the name still remains Armstrong Poleeno. Adeha, and I made the interview in the on Instagram Poleeno_com, TikTok so your Poleeno_com, Facebook Poleeno Entertainment News, and a YouTube channel. Now subscribe, now click the bell notification. No, on my website poleeno.net. Brian, funny here will be home. I'll call TikTok. I say TikTok will be our hobby. Won't follow my TikTok. It didn't Sunsum hofe. I call TikTok. It didn't Sunsum hofe. My Instagram, I'm high cable. It's my new account. I say for the IG. Okay. I also didn't Sunsum hofe. Okay. I'm a slam for someone coming IG. Instagram Sunsum hofe. I call me Snapchat. Yeah, the same thing. Sunsum hofe. My YouTube channel no. And call it Sunsum hofe TV. Okay. Sunsum hofe TV TV. YouTube. Yeah. Sunsum hofe TV YouTube. All the social media can Sunsum hofe. And to be follow my TikTok, Instagram, Snapchat, baby, I'll be young. All right. My phone number to Jack. Okay, Fatuja. My number is 0546 17 12 83. Okay. 0546 17 12 83. Okay. With my friend, and also with my voice mail WhatsApp near Jim Como. I could in shall be a rather doy. You may be afraid I could put the idea with Drew. It's your brain what's a many pa. No cray. Obre me bem wanza otiti am so anu nche se masai. Okay. So what must say? Enkwa ne hia de bia me se nkwa ma blabo. Se me se nkwa so ma me fans and adofo. Me chia osofo owusu bempa. Okay. That is my best friend and my father. Okay. Sofo owusu bempa bia obi na kopon hira. Papa ne pedipa, papa ne donipa. Nti aya ye mfa ni de respect mama no. Onye nipa kotoa. Papa ni nipa kotoa. Okay. The sofo owusu bempa bia obi a nchia kese nkoma. Me chia me sofo ankase record from pon. Dr. Recollections from Pong. I saw the friend Overcomers Ministry. Okay. I will have a junction. Okay. Also, Kumasi. Okay. Two person who are men Sanoa, with my Overcomers Ministry. And I'm a chair, my door for me, you be Mr. Entry. Okay. And Mr. Anochi. And we am now for form support no PPM. To Mr. Anochi and Mr. Entry. We are Poleeno TV. Okay. A chairman and I go punch. All right. Yeah, they will be see ya crown. Bye bye.